Kat hadu mentakas ngi kisipai jukri Israel bar kisipai jukri US kidam peteng ya kajingat ma jongki ya kri Iran kentuk ya kajingat ma ya katra pensawa kobor juga sarkar Iran namar kajing yap jiki breu kala kiu syaka news pa prap nyongut kat hadu mentah kisipai jukri Israel kala penjuru ya kajingat ma nasuit syapa Lebanon bat kilap longru ya kajingat ma thamai na poringko syaka than chthi lamgi chongkate kari ki bor sincha syaka Saudi Arabia ki athu ba artli ki drone kila ther ya ka US embassy hapo Riyadh ha ka ba kilawanra ya ka including kabarin bar ka cinculor kabarin u presiden jukri Amerika u Donald Trump ulo ong ba ka chikhanra sipai persai kri Iran kala banne ko ba sautayo da ka ba ong ba ka Washington kan le ya ka badan kam ban pendu ikin namding bagi bom nuklear congkat Tehran kri Iran kala kata jur bah iki cintai boarding hakaleng joka Gulf kapla pha ya ka dor jo kompanyang baka kas haka perthai ban kiustet bah haka dor ka company penmi penyang joka sarkar Qatar kala pensengeno ya baro ki penmi NLG adin ba artli ki jakat rekam joka kila shakta hakne katma ki kenhun pahara jokri Iran ki ong bakawa Hormuz kabasi benta nakasan benta joka cipedan kam mempenyang haka perthai ka ya lingbah benta kala khangno bat ka maham bagi nu ki jihad wa persyang banya limbah kate kelenti kin syathambor haka nu kapor kri Iran kadangi peteng maniar thmai ki jaga hakaleng jokri Israel haka ba kisipai jokri Israel kila pentim bagi leyo ban pesangeno dan perpethai ikin namding halor ka West Jerusalem Tel Aviv bat Ilat kidan chpongut ki brio kila syapanyap hapokri Israel nadu kaski serjai laitu ka kubor kalamiru ka kubor bakri Iran ka kwa banyak renya sukno bakri US Henry Donald Trump la post por rensan social media pat ula ong yakri Iran bakalong ka bladir banyak ren halor kri kapeta dongin siya syampan aki bepa ki kubor ki bansawat kubeshpun